Mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wa nyuma kumukozi w'Imana Mako ndaje kugira ngo tuganire ku byo mwanyandikiye. Hari iryo bagona ry'uyu munsi ntabwo risanzwe. Uyu muvandimwe aragira ati icyo ntekereza kuri bwana Gitwaza Paul nicyo ntekereza ku bayobozi b'u Burundi n'ubwa Kongo muri iyi ntambara turimo. Gitwaza aza mu Rwanda yari umuntu usanzwe kandi yari umuntu usanzwe muri Zaire niko abamuzi bamuvuga. Bamwe bamuzi muri Zaire, abandi bamubonye ku ishengero inkuru nziza mu mujyi wa Kigali. Ibyo ku nkuru nziza yabivugiye mu gikorane ca Rwanda Shima Imana 2026 aho yashimiye abamwakiriye bakamumenyereza. Hari inyigisho ya Gitwaza aho agira ati Edeni igiye guhembuka kandi izahembukira muri Afrika. Ati Edeni iri muri Afrika kandi Edeni bisigura uburyohe n'umunezero. Ego kweli. Sigura uburyohe n'umunezero murantunga. Umutwe w'icyo cyigisho ugira uti ubuhanuzi Gitwaza yavuze kuri Afrika bugiye gusohora. Ati Edeni mbabwira si imwe Bibiliya ivuga izagaruka nyuma y'imyaka 1000. Mwabyumvise mwabapumbavu mwe b'abakirisi mwebwe mwabahutu mwirirwa muratanga amashikano mutazi ko Edeni ari uburyohe. Hari uburyohe muherutse. Ati ndababwira HAVILA yo mu itangiriro igice cya 2 kuva ku murongo wa 8. Ati HAVILA irimo imigezi itemba inzahabu nziza. Mwabyumvise? Ati akanyaru n'uruzi rwa Zaire byuzuye inzahabu nziza cyane gose. Ati Edeni yari muri Afrika n'igiti cyitwa Bedelium kivugwamo. Ubajije Google ikubwira ko kiri muri Afrika. Hanze mwumve ibyo bita kwanda kandi ibyo mwirirwamo byo kwanduranya. Koko rero umurongo wa 12 w'icyo gice uvuga ubutunzi bw'igihugu kinyurwamo n'uruzi Pishoni hafi ya Edeni. Muri Ezekiel igice cya 28 ku murongo wa 13 harondora amabuye y'agaciro yari muri Edeni, naho igice cya 31 murongo wa 8 gushika no 9 hakavuga iby'igiti cya Bedelium. Hamwe babyita igiti ariko hari n'abavuga ko ari ibuye ry'agaciro. Gitwaza ati Afrika ibitsa amabuye y'agaciro menshi kandi Kushi ivugwa muri Bibiliya bivuze igihugu cy'abirabura. Ati Imana yifuza ko Afrika iba Edeni. Ati Imana igiye kubaha umurage w'ubutunzi bwanyu ntaca abazungu tuzongera gukenera, kuko byose tuzabyikorera dufite raw materials. Nta nuzongera kugwa mu nyanja ajabuka ajya mu bazungu kwirirwa bamucunaguza. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Ati muri 2030 muzatangara. Arondora ibigiye gukorwa mu migi ya Afrika. Ati Imana ibabajwe nuko Afrika ibayeho, irashaka kuyigira Edeni. Sinzongere kugera imurenge ngo nsange nta muhanda uharangwa. Ati Afrika izaba igihugu kimwe kandi nibatora perezida wa mbere azaba umurokore. Mwabyumvise byari mbabwira by'ukungene Afrika baducurika. Azaba ari umurokore. Nk'ibyo bihuriye he n'intuze nene? Gokwere murantunga gatoya, nagize akabazo kijisho ngira ngo kuvejo mwarabibonye. Okay, ntabwo narondora ibyavuzwe na Gitwaza.
yavuze ko muri Kigali harimo ubutunzi bwinshi, yavuze ko ikibuga cy'indege cya Kigali kizuzura indege zikabura aho zikwirwa. Ubu departement zikomeye z'icyo kibuga zavuye mu maboko ya leta zegurirwa abashoramari. Mwabyumvise mwebwe? Ngiryo jambo ry'Imana gitwaza bashikiriza. Afite ibikoresho, yarapimye, yararebye byose ari kuvuga, mugabo n'amanyanga n'amayere. Nabwiye kurya byo mwirirwamo by'Imana ntabyo arimo. Yahanuriye ibanki y'ubucuruzi, iterambere n'inganda ko izaramba nk'umusozi. Ubuhanuzi bwe bwari bwishingikirije kuri Zaburi ntibuka byari ku rukuta rw'iyo banki iburyo ukinjira. Iyo banki ntikiba mu Rwanda, n'uwari wiragiriye FPR yarafunzwe, nyuma agirirwa imbabazi amaze kwiyegurira inyigisho zo mu madini. Uwo ni Kalisa Alfred Muheruka yaroherejwe guhagararira ubucuruzi bwa FPR muri Angola nka ambasaderi. Mwabyumvise yemwe, mwabyumvise. Abazi by'amabanki na economy bazatubwira igituma banki ifungwa cyangwa igurishwa. Mu nyandiko yirukana Kalisa harimo imiyoborere mibi no kwica amategeko. Ibi ni ibirego bihora mu mikino y'ubuswa n'ububandi bwa FPR, aho usanga umuntu arezwe ibyaha bikomeye nk'ibi maze bugacya yahawe inshingano ziruta izo yarimo. Malala Nobles yarabyitegereje ati ni imikino y'amabandi kandi abayizi bazi uko ikinwa. Gitwaza yaguze umusozi witwa Giheka muri Kagugu ya Kinyinya, awuhindurira izina awita Hermone. No kuri kwa Mungu. Murantunga. Umusozi awita Hermone, umusozi uvugwa muri Biblia mu bice bya Middle East, kimwe nuko urusengero rwe rwitwa ihema rya Siyoni. Si umusozi wa Minembwe cyangwa ihema rya Minembwe na Gatenga. Umunsi umwe ngo umunyamurenge muri Kigali bamuhamagaye kuri telefone ati ndi mu modoka ariko nta muntu urimo. Umubyeyi umwe w'umutuzikazi w'i Rwanda witwa Pusuri yavugiye kuri radiyo ya Gitwaza mu gihe cyo kwibuka ati nyuma ya 94 nabuze ahantu ho gusengera, ariko ngeze kwa Gitwaza nsanga ariyo hari abantu. Nzi abantu bagera kuri 5 abo mu miryango yabo babajije bati ariko kuki mujya gusengera muri biriya bikoko gute? Umunsi umwe twasohokaga mu rusengero, umubyeyi ukiri muto abaza umukecuru ati uriya se nawe ni uwacu? Igihe kimwe umurundikazi yinjiye mu iduka ryanje ari kumwe na mwene wabo bashaka umubavu, muhaye uwa mbere arawanga ati uwo ni uw'ubwoko buganza. Sinamenye insiguro yabyo, ariko hari icyo mbitekerezaho natwenga nshavuye. Sinamenye insiguro yabyo, ariko hari icyo mbitekerezaho natwenga nshavuye. Gitwaza yavuze ko igihugu cya Havila gitemba inzahabu kiva Sudani, Rwanda, Kongo kugeza Angola. Nahoze nkurikirana ikiganiro cy'uwitwa Godfather, kandi mu byo bayagaga harimo imvugo za Yohana Bwejeri. Jisho rimereye nabi ariko zokira. Na jewe Bwejeri ndamukurikira rwose. Bwejeri ati Murashi yavuze ko u Rwanda hahoze hitwa Bitutsi.
kandi no mu Burundi haba imitumba yitwa Mututsi. Bwejera ati abahutu nta gihugu bafise, nta kibanza na kimwe bafise mu gihugu, bagomba kuronswa ubwenegihugu hatangizwa demarshe ya immigration canke bakomoka bakagenda. Ati ngeze mu Burundi nta muhutu yahinjira nta viza. Ati na jewe ndi umurundi nkaba umututsi w'umuyahudi. Ati mbaye perezida nabanza kugaba igitero ku muntu wazanye abahutu mu Burundi. Bwejeri n'abatekereza nkawe mu Burundi, mu Rwanda, muri Kongo na Uganda bemera ko abahutu ari ibitungwa, ari abagaragu bataremewe gutwara, ari ibitera binuka, ibintu byo gukubitwa kubatsibura bakabaha amabere ya ba nyina. Bwejeri yemera ko Uburundi ari igihugu cy'abatutsi b'abayahudi. Bwejeri yashinze ikitwa Congrès Sioniste Tutsi. Bwejeri avuga ko afitanye isano yo mu maraso n'abayahudi. Ibyo kandi no muri FPR hari abafite iyo myumvire nka wa wundi wifuje ko bamuha idamange akamushita akamwotsamo inyama akazirya. Bwejere avuga ko igihugu cya Havila gihera mu gace k'amajepfo ya Ethiopia kigakomereza Burundi, Kivu, Masisi n'igice cya Tanzania na Malawi. Bwejeri avuga ko abakoroni na Kiliziya y'i Roma bangije amateka y'abatutsi n'akaranga kabo, agakoresha mu birango bye inyenyeri ya Davidi, amagambo y'igiheburayo nk'unyotewe gusubira ku isoko. Bwejeri mu 1999 yashinze i Bruxelles ikigo cyitwa Havila Institute, haba mu nyigisho z'umuryango na Nyamihirwa niyo mugabo, haba mu kiganiro ubwiru kirimbuzi bwa Yohani Mugabo waje akurikiye Nyamihirwa nyuma akazimira ku mpamvu zikekwa kandi zitari kure yuko abantu bashaka uko isi iyoborwa, cyangwa muri bimwe mu biganiro bya Dr. Rusa ikigaragara nuko nta gisha kuba Edeni cyangwa Havila ari muri Afrika. Kimwe nuko bavugwa kimwe ni uko bivugwa ko Yezu, Maria, Mose atari abazungu ari abirabura, nubwo abazungu babyiyitirira. Kimwe nuko ibivugwa muri Bibiliya byitiriwe abazungu kandi atari ibyabo, ari ibijurano bivye muri Afrika bakabyandika mu buryo bubungura ngo babone uko bigarurira Afrika isi. Bayimunge ubuhamya bw'abanyamurenge mu mvo n'imvano bigaragaza ko Gitwaza ari Tito Rutarimara muherutse kumva, kuko ngo yakanguriraga abanyamurenge kutazongera kuvuga ko ari abanyekongo, ko ahubwo bazaja bavuga ko ari abanyarwanda. Gitwaza ari mu madini i Kigali twita ama-churches, naho muri Kiliziya y'i Roma tukayita ingirwamadini secte, aho buri wese aba ari papa. Mu madini ya kera no muri rubanda tukayita amadini y'inzaduka. Imvugo izwi kandi yemewe wasanga no kuri Google ni amadini ahanura ibyiza gusa, ubukungu gusa n'ububyutse, des églises de prospérité et de réveil. Hari n'ababita des alarmistes, abaterabwoba n'amabandi yitwaje imana. Ayo madini
amenshi yiganje muri Amerika ngo ahangane n'ay'iburaya. Tshisekedi nawe ubu abarizwa muri ayo madini nubwo atariyo ashobora kuba ariyo yavukiyemo. Mu gihe cyashize idini nk'iryo ariko rishamikiye kuri Kiliziya y'i Roma ryaje gusengera i Kinshasa. Tshisekedi nawe yari muri ayo masengesho. Amasengesho Evariste yitabiriye muri Amerika sinibwira ko ari ay'ishengero rye ry'i Roma, ni masengesho y'amadini nk'ariya Gitwaza yari akomotsemo yitwa Rwanda Shima Imana, nayo akomoka muri Amerika. Ni kimwe n'aya masengesho ya leta ya Amerika y'Ubwongereza yo muri Kenya no mu Rwanda. Muzambarize Imana bashima n'icyo bayishima cyangwa bayishimira. Evaristo yagaragaye apfukamye abanyabyaha bamukora mu ruhanga mu gihe rw'ubusisi. Yanze ko padiri arukoraho ngo nakore ku gitsina cye ku mpamvu yavuze ngo nicyo cyabiciye. Evaristo yagaragaye ahetse umusaraba ukonjonjoye, agaragara apfukamye imbere y'ishusho ya Bikira Mariya, bigatuma na rubanda n'ibyegera bye bikora nkawe. Ibyo nabyo bifite insiguro mu gitekerezo cya wa mugaba w'ingabo wababazwaga nuko iyo yaherekezaga shebuja mu nzu ya Dagoni byabaga ngombwa ko nawe akora nka shebuja, ariko atishimye yataha akabiregera Imana n'agahinda. Nta muntu wabaye mu Kiliziya kurusha Kayibanda na Habyarimana. Rudahigwa we yatanze igihugu agiha abazungu mu byitwa kugiha Yezu, ariko bose byarangiye bagawe. Ntabwo nazanye igitekerezo cya bwejeri ngo nzamure umujinya w'abahutu ku batutsi, kereka niba ibicucu ku batutsi, kereka niba ari ibicucu. Ngira ngo nakizanye kugira ngo twumve neza igihugu cyitwa Havila gitoshe gifite amabuye ahurumbirwa n'isi yose muri iki kinyejana. Nakizanye kugira ngo mwumve ubuhezanguni bwa bamwe mu biyita abatutsi bahagarariwe na FPR Inkotanyi na NRM n'udushami twabo bifuza igihugu cyabo, ariko mu kuri ari igihugu cy'ababahanze bakabaha ubushobozi bwo kwica, gukomeretsa no kwagura imbibi, nk'uko byabaye akamenyero muri Middle East ku kagambane n'ubufatanye bw'ibihugu bya Amerika n'Uburaya. Aho Abapalestina bitwa inyamaswa zigomba gutsembwa, bikavugwa n'abavandimwe babo babihakana, nk'uko abagaragu 12 b'ibwami bavuze ko nta sano yo mu maraso bafitanye n'abahutu, bigakomeza kugeza none. Murantunga ijisho ryanjye ngira ngo rirarizwa n'intuzenya, ko rirarizwa n'umubabaro riherutse kugira. N'abahutu bigakomeza kugeza none, bisubirwamo n'ingengabitekerezo ya FPR, ingengabitekerezo yanda. Umwe mu batumire ba Godfather yavuze ko ubuhezanguni nta bwoko bugira uretse ubuhezanguni nta bwoko, yavuze ko ubuhezanguni nta bwoko bugira uretse ko ari ubuhezanguni nyine, kandi ibi ni ukuri. Godfather uwo simuzi, ariko ndamukurikira rimwe na rimwe, ngakunda uko ayobora ibiganiro bye ngo bigende mu murongo yabihaye. Godfather yakoze ikintu gikomeye aho yagize ati
murebe ko Bwejeri atari umudede. Kuki yumva ko abahezanguni bose ari abadede? Bitaniye he n'abavuga ko abahutu ari interahamwe zishe abantu? Bwejeri ntiyarota aba umudede, niko mbibona, kandi Godfather arabizi, ariko yahisemo imvugo imuranga ikamwicaza ahantu ntashimye. Maze rero abategetsi b'u Burundi bahisemo kugenda nk'abahetse amagi no kurekera igihugu ngo kigarurirwe n'amadini, aho utagenda metero 10 utanyuze ku rusengero, mu rugo rw'umuntu canke mu karuri k'ivyatsi nk'ivyo ku mwaduko w'abazungu. Ntacyo bizabafasha uretse kwisenyera ko nk'imene. Muri 2015 abahutu b'i Burundi bagirijwe ihonyabwoko ry'abatutsi. Ico gihe abatutsi bari mu ntwaro nibo babagarukiyeko, nkuko tubibona bamwe mu banyamurenge bagarukira ko ubutegetsi bwa Kongo, nyamara si ibintu nakwemera ko bizahama uko. Muri 2015 ishengero rya Evaristo ari ryo kiliziya y'i Roma bavuze ko batazemera ibivuye mu matora azakorwa impunzi zikiri hanze, kandi sibwo bwa mbere amatora yarabaye mu Burundi bufise impunzi. I Kinshasa abayobozi b'amadini akomeye bagiye ku ruhande rw'abakora jenoside, naho i Kigali amashengero yose ahora mu biterane byo gushima Imana ngo nta muntu upfa uhunga ubundabunda kubera ubwoko bwe. Muri iyi myaka ya vuba Israel ku bufasha n'inama z'abanyamerika yubuye umushinga wayo wa Great Israel canke murantunga. Iyi mvugo igaragaza ko hasanzwe murantunga hari abantu bandungikiye ntuzenya. Murantunga hari byari binshitse. Okay, kandabe. Murantunga. Aha. I Kinshasa abayobozi b'amadini akomeye bagiye ku ruhande rw'abakora jenoside, naho i Kigali amashengero yose ahora mu biterane byo gushima Imana ngo nta muntu apfa ahundabunda kubera ubwoko bwe. Muri iyi myaka ya vuba Israel ku bufasha n'inama z'abanyamerika yubuye umushinga wayo wa Great Israel canke Israel yagutse izahitana ibihugu indwi byo muri kariya karere. Nkaba nemeza ko Havila ya Bwejeri ari nayo Havila ya FPR Museveni na bashebuja, kandi ngendeye ku myitwarire n'imikorere ya Gitwaza nawe akaba ariyo Havila yigisha, kandi ashaka aho bamwe batazayigeramo, n'abayibamo bizabasaba viza. Kuba rero igihugu cy'u Burundi cyaremeye kuba isenga y'abambuzi n'abahezanguni biteye amakenga. Mugesera ari muri gereza kubera amagambo ye, nzopfa barushe, ngira ngo ubu yarangije igihe cye kubera amagambo ye. Sylvain Ekenge yirukanwe mu mirimo ye kubera amagambo ye. Mu yandi magambo, iyo umututsi avuzwe ni icyaha gikomeye, ariko iyo umuhutu avuzwe ni ibintu bisanzwe. Kuki Bwejeri adakurikiranwa? Kuki abakozi ba FPR nka Gitwaza bidegembya i Bujumbura? Imana ntirobanura ku butoni, ntabwo yitaye kuri Afrika kuruta uko yitaye ku bandi batuye isi.
ntabwo Bibiliya yigisha ko tuzongera kuba ahantu heza hitwa Edeni ya Adamu na Eva kereka mu isi nshya ibya kera bitakiriho. Bibiliya ivuga ko isi yangiritse cyane kandi yangijwe na beneyo nka Kagame, Museveni, Interahamwe, Inkotanyi, Trump, Netanyahu, Zelensky, Gitwaza n'abandi. Nta Edeni dutegereje mbere y'ibyo Imana yavuze bigomba kuyibanziriza. Ntabwo ubuzima bw'umunyafurika bwahangayikisha Imana twigisha muri Bibiliya kuruta uko yahangayikishwa n'ubuzima bw'undi wese utuye ku isi. Ntabwo inyigisho ya Gitwaza ari iya Bibiliya. Ikindi, uko Bibiliya yigisha Imana ntihangayika kuko ishoboye byose, ifite byose, itayoba, itarya ruswa kandi nta kiyitungura. Ikintu cyajyaga guhangayikisha Imana ni icyaha cyatumye uwo yahaye ibyiza ahitamo ibibi, nk'uko Gitwaza yaguranye Kongo u Rwanda. Icyaha rero Imana yakiboneye igisubizo muri Yesu, igisubizo cyuzuye mu gihe kandi gikurikije amategeko. Mu Mana ntihabamo amoko n'uturere, ntihabamo umunyafurika, umuyuda cyangwa umuntu w'ishyanga rigawa. Mu Mana twese turi abana bayo, turi abaragwa, abagenerwa munani mu bwami bwayo. Abanyamasisi nibo bajya barira babogoza ngo babuze Edeni yabo, ntibatekereza uruhare rwabo mu byababayeho, ngo batekereze ku mvugo ngo umwanzi arakabiswa ibanga rya FPR. Edeni bayibuze igihe bayimurikiraga Rutarimara na Kayirebwa, bakabatura amaturo, bakabaherekeresha andi ngo azabashishe kubageza ibyago by'ibihekane. Nyamara ntibibabuza ko higisha ko nyirabayazana ari abantu babi bitwa Abahutu. Aya mabuye, inzuzi n'ibimera bitoshe Gitwaza avuga kugira bitugirire umumaro nk'abanyafurika, bizashoboka tutakiri abanyamoko, tutakiri abanyaturere, tutakiri abakozi b'abazungu nka Gitwaza. Ese Gitwaza ni igikorwa amaze kugeza ku Ndondo n'ahandi muri Ho Plateau. Amadini harimo n'irya Gitwaza si abafatanyabikorwa beza ba Afurika, ahubwo ni abantu bo kwirinda no kugendera kure. Ntabwo Imana izigera iza gushinga inganda muri Afurika n'ibikorwa remezo bindi bizatuma abantu bareka kwirukira mu mahanga ya kure nka Gitwaza wibera mu bazungu. Iyo ni imirimo yabo yahaye gucunga isi ngo ibe nziza, ibe Edeni, ibe Havila. Gitwaza ni umwe mu bari base kandi bakiribata Edeni yacu, kuko ni vecteur y'umubabaro n'urupfu, kuko ni umwe na FPR n'abazungu bayizanye. Gitwaza abo bafatanyije gushinga idini bamureze gusahura idini ajyana mu mahanga n'ibindi byaha bikomeye, ariko leta akorera yamugize umwere ataburanye. Ntawukeza abami babiri. Ntabwo Gitwaza yakorera FPR ngo abe umuntu mwiza ku Burundi na RDC, ahubwo yagombye kuba persona non grata. Aha rero hariho igihugu cya Havila, ni agace kavugwa muri Bibiliya. Ahangaha ndabibona hama. Umuntu yatwandikiye yagerageje rwose kurondera
reka yari kwerekana lost memory, cultural connection, akazamo lost memory, the land of Havila, core ideas of the Havila ideology, akaza institute in Brussels, akaza who is Yukanan Boyegeri, akaza abakomotseyo. Okay, that's izi ni details yagerageje gutanga kugira ngo tubanze tumenye Havila country. So hama rero dukomeje ngaha aragira ati Zaburi 91 umurongo wa 10 gushika 11, kuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegera abamarayika be ngo bakurindire muzawe zose, kurindire muzawe zose, mu nzira zawe zose. Ngira ngo ngubwo ubuhanuzi bwa Gitwaza kuri BCDI bwa mbere. Si Zaburi yagenewe BCDI, ariko cyane cyane ni ubuhanuzi butashohoye kuko butari buvuye ku Mana, bwari buvuye muri kamere ya FPR na Gitwaza yashakaga kuzamura mu bicu. Kuri twe rero ab'umwuka twahawe ubushobozi bwo kurondora imyuka, dufite ububasha bwo kuvuga ko Gitwaza ari umuhanuzi w'ibinyoma nka FPR muri pillars zayo 9, kuba pillars nguzo inkingi, kuba abarundi bamwemerera kuza ku butaka bwabo, barikururira umuvumo bazarangire nka BCDI, ngira ngo yandi bita BCDI niba ntibeshya, kugira ngo Kalisa ahamwe n'ibyaha byabaye ngombwa ko hari itegeko rihindurwa mu mategeko ahana y'u Rwanda cyangwa muri constitution. Ababizi bazatubwire. Urakoze muvandimwe kuri iki cyumviro byatumye mfata iyi video. Rero reka turekeraho, turi kumwe kubijanye n'amadini, nababwiye ko tuza kubiganira ko ndabizi neza ko bigoranye. Aha ntambaye ikoti na karavati ntimushobora kubyumva, ni nazo ngorane abanyafrika dufite. Dutekereze tumaze gushika kubiki amadini yatuzaniye, mbega ijuru turarikorera, ibyaha dukora, ubwicanyi dukora, gutwemera ko iryo juru dufitanye n'Igisana ntimbaze. Reka rero subikire ngaha. Murakoze, murakoze wanyu Mako, mukozi Imana Mako, bye bye.